Clear tu te in zawai kan lal pai so Krista mingin chibai ka buk le acheu voina pathian in hun tha min pele a pathian chunga lom thu kan soya kan thu soi min lo ngai hlut sak tu te in om ve ni ti kan hriat hian min ti phurin min ti chakhle ani trong trai na lama min lo hlarang turin kan han ngien non le cheu ani kan soi photo thin angin COVID-19 in min ti boi mek heng laka kan film zel theina turin film khur anga ina zona lo film khur zel turin kan in nge na thu oi anga ina konga po rorel tu te thu oi zel tura kema ni kan lo imbuat se poimo le in ka hri a thu oi konga po thu oi bera lo tang zel turin kan han in nge non le ani pathian thu longai tha ila an chiar de duat ka duama ro chu toite te in kan chiar anga Philippi khomi te hne na tir ko pola le khathon bung ni chang ko a ka chiaranga ti chuan bung thum chang riata kan chiar chun zom le ang mun danga mi kan chiar le don ania Philippi khomi te hne na tir ko pola le khathon bung ni na changa tang hian kan chiarange athui de uleng nanga heril ru Krista Isu po ombokha nangma ni omro se ani zongin pathian anga oma pathian tlukom chu thil thak le the aruat lova mihring te anga lo piangin boy anga in siama ama lema in titlom ta zoka tin mihring te anga lo omina in ngai tloma thi khop hi da thu zomin omta a cross a thi na nge chu chumi awang chun Isu mingin mitin wana mi te le mi te le nuai mi te nen an thing thit nan le pa pathian ti ro puina turin Isu Krista chu lalani ti in leitin reng in apuan nan pathian in ani chuna satakina choi moi ve ta thunga ming zonga ming chung nung ber apeta a voina hian kan thupuya ta na kan thlan chu lal Isu Krista ni nate ti in thupui voila hun masalama khan nangnin tunge ani min ti chungchang kan zir ho to a khan lal Isu Krista khovelina ashiat dan sang kha karon soi to a chunga chu achipa chiaring ka soi to lowanga a hun lai khovel a then om khoveng tele ama ni tin na mu a thu soi ngai thathin te na an hriat dan tlang ron a kha chuan thingrem siam tu fapa a faranu te po kan kianga om hi ani lom ni ti in lal Isu chungchang an soya chungba ka po chon khovel hun rongkal zela tin zirtir te hun laia po khan zol nei pakhat angalal Isu an ngai na kha a omboka ti chun hun rongkal zela tir ko te hun aron top chowa ti chuan ko ran hun masalama te po lal Isu ni na chungchanga in hial na tam tak a omani a then chuan lal Isu Krista kha pathian pum hlum ani a mihring ni na fam kim ama khan a om theilo ti ngai dan te oma then khata chon chu milet ling che chon lal Isu Krista kha mihring pum hlum ani a pathian ni na fam kim ama om theilo ti te chu thiang ang chuan ngai dan sang lal Isu Krista chungchanga khan a omani chu tiang anga chuan lal Isu Krista ni nataka kha ko ran masalama khan hriat thel na le hriat fu lo akha a oma wangin ko ran in tender na hial apo kha alo thlen pha to ani kha chung anga chu kan din hun ani a Bible lal Isu chungchanga soe chung kenosis theory antia pathian in bun ruwa ka mihring fam kim aron chang ani a pathian fam kim ani bokani chu mi je pani nei boina le har satna om mi lawa ama a mi je pani pathian le mihring ni na om kop ani lal Isu Krista chungchanga hian soile ngai dan pom dan tam tak kan soita kan khan a oma zan voina ero chuan kan soivek theilawang tirko te bung som pasaria po khan in thoi na mun tirko pola te an vakala chuta thulo in zia pakhat chu hriat lo pathian tan ti akha ani chuta chon tirko ho ten hriat lo pathian tan in ti a chan chin kan hril cheu lal Isu Krista hi ani ti in an vatlang au pui nge ani chuwang chuan voina hian in nial na tam tak kara lal Isu Krista ni na te point li chawin ron soi katum don ani apakhat na a chuan pathian fapa ani
Rom bung khat chang lia te polo en ula lal Isu Krista ka pathian fapa ani na akha chiang takin aron lan tira tin Mathaya zia ka te Luka zia ka te chanchin tha zia khawa te po lal Isu Krista ina baptisma achana tharau thiang lim ina aron lu khata aron chen chila pale fa pale tharau thiang lima pum khat an ni na ron tar langa o an ria chu hei hi ka fa pa du tak kalom em chu ani ti in aron soya lal Isu Krista hi pathian fa pa ani area sakhan edi zathum somru ka khan lal Isu Krista chungchang a soifi na pakhata chuan subordinate of God ani pathian thil siam te jinga mi ani Isu hi ti in aron soya nima sela chu chelseron in khom puya khan azirtir na chopin nol ni in ama po ko khran ho jinga tangin no chu ani nge ani lal Isu Krista hi pathian fapa ani chumi annim nge na achu thu soi masalama te po ka soi to ram huai te pon pathian fapa khovela local tour ani ti an ria bok khupin chibai an buk thu te po kan soi to chu bible ina miron tar lan sak ani ram huai te pon lal Isu Krista hi pathian fapa nge pathian fam kim ani na hi ron nem ngetin chibai hial an lo buk to chu tiang khopa an tri khai le an lo achu ani Bible zirtir na sang hi han enta ila Bible zirtir na sang poin lal Isu Krista hi fapa ani na hi tarlan na tam tak a oma chu min chandam tu tur atana pathian ni na arot pathian chatuan rem rot ron fam kim na po ani bok ani faparing tu lo chuan nun na chu anei lo ti te pon Bible hian na soya chu lal Isu Krista chu fapa pathian famal nei chun ani na lai hi kan pom angaya chu lal Isu Krista ni na apakhat na ani apani na a chuan chandam tu ani lal Isu Krista hi chandam na chungchang te hi kan soi thina ni ma sela mihring te na kan hriat fi thiam lo fo chu kan thil thati enga mote atel lo chon chandam ni lo tur hen kan in ngai tak mai lai hi a buai tha khi ka ti thina kan soi fo to thina thu hril tu dang ro pui tak tak te pon an soi to fo thin enga mo thil kan ti that ve deuh lo le enga mo tia kan vat che chua ve deuh lo chuan chandam ni lo tura in ngai na hi ke ma ni hian lian tak kan nei tlat mai hi apoi le in ka hria chuan voina hian lal Isu Krista a hian kan thil tha ti pakhat ma tel lovin chandam na fam kim hi itan le kata na oma min chandam tu turata nin arin om to ka arin tlak to ka pathian po hi lal Isu Krista a hian alung oi to ti kan hriat angai ni kan Bible share khang kan hmuwa aring tu te chandam tu ani deuh ber mai ti thu hi Bible ina soya Timothy ne na zia ka khan chuan Bible hi ani na anga kan rina kan poma hi kan lo ti mai turani lal Isu Krista a hian palung hi a oi tok to ani ti hi kan hriat angaya chumi pialama chandam na dang kan la zong shamani chuan le kha chu kan thu ni to ro se khovela hian lal Isu Krista a lowa chuan taksa rilru tharau chandam na fam ki ma hi a omlo ti hi voinen kan hriat ka duwa chuwang chong khovel chandam tu min chandam tu chu lal Isu Krista hi ani a kan ai o tu ani lal Isu hi tihan thil pakhat han soilokila tekhin thuwa John Rollins le William Rollins te unawan oma John Rollins zo ki fel em mai ani a sa khomi tak mai ni a pui thiam ani a uno pa William ero hi chu misual torot police te pona an zon reng khai lum tur anti luman hial nei ani ti chon tum khat chu John Rollins a biak ina alo omlai biak in bung ruavel lo tifaya alo oma sacrament bot sei turvel alo boy pui lai hian a phir pui pa William chu hlau lopin aron tlan lut lol maya enge ni ta tia an zo chuan police in min u ma min dang chep to tlan ngai na ka hri to lo min man ani chuan min khai hlum don nima sela u nau pa imi hriat angin voina hian thi turin kanun hi ala in pe ilo ti i hriat kha chuwang chuan bi rung na tur kong min dap pui ro kong kan rong kik dot to atlang lu na an ron hu to si
chút ta chuan ati ngai na shilawin John na chuan apui thiam kor fual chu hlipin William chu a hak tira apui thiam lukhum a khum tira pui thiam thuam fam kimin lo in thuam tira ama zok chuan William a thom no chu lo in bela phir an nia police station sang hek lo John a zok chu an la chuak ta a atu tuk le an man atang ali thum na chuan an khai hlum ta ani William a ero chu anung chun zom ta lal Yesu Christana kan ai a o na hi aro pui hle in ka ria misual de kan thi na tur hmuna lal Yesu Christa kan ai khen be in a oma keini chu kan lo dam ta kan lo nung ta chu pathian mangai na ro pui tak kan soi thin ani chu ta chi chon William anuna chuan thil ro pui tak aron thleng a ai o tu anau John ai chu a o chun zom vet la pathian lama in lam le tin pui thiam kor a hatluan chuak zaka lalpa a sim na nen kirin athi aya thi Jonathan chon pui thiam na chu chun zomin sual simin pathian rong abol chun zom ve ani tin anung ate chu an ma ni ta na an nun to lova an thi aya thi thole tan chon an nun to zok na turin ani mi zong zong thi aya na thi ni ti bible in asoya kha atakin an una wa hian athleng lali su Christa hi kan ai o tu ni a kan thi na tur hmuna kan aya thi ani chuban chon lal Yesu Christa tanin ithingam ve angom hetlai chungchang ka sohi chong karil ru ngai to nei atui thina a hlu a ro pui ka tia keima pui min vel thina ni lal Yesu Christa hi chandam tu kan ai o tu ani kan ai o tu tan pathianin apoma pathian fapa ani a min chandam tu ani a chandam tu lal Yesu Christa ani Christa mangai na ta chu tu in ngai min theng theng tu man min then don lowa mi zong zong thi ain mi pakhat athi chu lal Yesu Christa che hi ne kan chandam na ani lal Yesu Christa chu min chandam tu ani adot le a chuan lal ani New Testament a ringot hian lal Yesu Christa lal ani na hi voi zanga vel chuang a inzia ka chandam tu ani na eroi chu voi som thum vel a inzia lal ani na hi asoina sa ema Yesu chungchang soya hian chumi wangchan lal Yesu Christa hi lal ani nang pon dia ingai kha ka chon lal ani lom adikalom ni ilo pom mai the ni ma sela poi mo so ka chu inuna khan lal Yesu Christa hi alalem ti la hi apoi mo so ka chu ani inuna lal Yesu Christa kha alalem nge I du dan le ingai dana kha alalal zo ibial nu ibial pa khang e lalal zo le khovel thil kha lalal zo Yesu chu lala ni ti soi mai oilo ola lom adikalom ti mai po ola lom ni ma sela atakin kan nu na hian alal na hi atheng turani lal Yesu lal na tar lang tu chu engkimin athu an oi he kan thu soi thren khata te po comment te po kalo chiar ve thina alom om thin khop mai chuta comment pakhata chon lal Yesu hi lal ani na chungchang hi ron soi ve te ti kha oma irong comment chan na te po ni pa ta sela lal Yesu Christa lal na hi toy te in tlem kan sei lo kanga engkimin athu an oi inoem lal Yesu Christa hi engkimin athu an oi chung ho zinga chon apakhat na chon ram huai lal Yesu na ram huai a no chho chungchanga khan in hri in karinga nuaya nuaya ti hian Bible hian a letling maya allegiance ti ania sipai sang ruk vel soina ni amaro chu tamlam soina tang khan thil sual tak le poi tak phei chu ani chong lawa ram huai khami ko chunga aluta ti chuan khami ko chunga tang khan ram huai a not chuaka vok rual ko chunga khan aluta ti chuan dil an tlan luta an thi ta vekani chumi man na chu phei chon mi pakhat chandam na turata na khovel sum hlut na nep zia atam anga izia soina tan te po tam takin an mang thin ani ma sela khatlama chu ko soi thui lawang ram huai zong zong hian lal Yesu Christa lal na an hria an hlawa athu an oi thi hei pathian khoi na wangin rongbol na ate mi te angin rongbol na kela pen tamlo ma ila ke nge po hian ram huai na alu khung an han ti ang chi teng te po hi ka ma chon to mi ten an ma chon lai po hi tian an bula om hian ka mu ve photo chunga chon ram huai na ati boy ho reng reng poi lal Yesu Christa ming an lam na muna rongbol tu pathian mi ten lal Yesu Christa ming an lam na muna Christa minga an no cho hi tam
tak soi tur an om chuwang chon ram huai te hne na po hian Nazareth lal Yesu mingin lo chuak ro an ti chon thuoi takin an chuak mai lal ani a ram huai te pon a thu an oi adot le chon thlipui Galilee dil khu dil ne tak mai nian ti zirmi te chon amaro chu khami an omlai khan long mei lama lal Yesu muwa thlipui le ro puin aron nuai ta tui sang tak aron phone ko bul mai chulaya an omlai chon zirtir te hlau hlopin kim ki in mang angin an oma zirtir tu kan boral hi poi tilwe mi ti in lal Yesu an vakai thowa ti chuan aron thowa ngoi ula hle to rotin ban pharin aron hau khipui le ro pui le tui phone ron ko bur te khan ngoi ro kan tle lak lo ti hi an soi theilo reng an re ngal thu khipui le ro puin lal Yesu thuan oi engwangin mo lal ani tui phone khe eng ang pon ron ko sang ma sela khovel le wana lal berlal Yesu thu apek chuan an oi lo theilo adot lia chuan theipui kung thing kung hi kan hravek zung ne ron thang lian a ra te ron chuak na te ron nei thin ani heta leithuk taka zung ane zunga kai thuka chu tianga thi mai theilo din huna ding te po an ni ti te pon soi tai la kan waru tuk lo tura ngai ta ila nima selalal Yesuan ahawa athi mi kha theipui kunga kha thing kung zong chunga thing le mau nung cha engkim chunga lalber ani awangin a hau hlum mi mai ni theipui kung poka a thuoi lo theilo ngoi ro lalpa ka laklo em ra te ka chu lenga ka lo nung venge ati theilo a aya lal in a hau awangin a thilo theilo theipui kung pon a thuan oi adot le chon nat na te po in a thuan oi ani lal Yesu Krista hun lai kha chanchin thrazia ka khan han clear ta ula chanchin thrazia tu pakhatina ron soi a phei chon mitam tak a hnen an lo kala a lo ti dam hloma a lo ti dam vekati in Asia eng nat na ma hian lal Yesu Krista hi angam lo chumi ani awang chon nat na zong hi sual ani kan ti mi lo ani mi hring chunga thleng thei vek ani amai ro chun nat na zong hi pathian rem ti na ang zelin lal Yesu Krista binga ti dam thei lo a omlo ke chu ka ti tak tak ka ngai don po tunlai khovela covid kan ti teng te po hi lal Yesu binga dam thei lo na tur thui ka hrelowa HIV adam doin la mu cholo po hi lal Yesu Krista na ati dam thei hi ka ring chiang bal achan chu lal ani engkim chunga thu nei tu ni tlatalo nat na hun la yaram hoi zol kan ti te phung zol kan ti ang chi te zeng kan ti te pian tirata middel kan ti te ke bai kan ti te khatiang ang zong te po halal Yesu Krista hian atidam enge achan kan ti chon nat na chunga po thu nei tu lal Yesu Krista ani awangin alal na hi tu man an ngam lova eng nat na ma in nat na khir khan le nat na harsa kan ni an ti theilo a ma a chuan an dam zen chuan chon lal Yesu Krista hi damna ani a nat na chunga thu nei tu ani zan in voina hian nat na wanga har sat na nei lo ni mai the taksa ril ru tharawa dam lo I lo ni mai the Nazareth lal Yesu mingin dam na thui lo puangla Nazareth lal Yesu mingin lo dam ro lal Yesu hian engkim ati theya lal ani chuan chon lal Yesu Krista lal na thu hi keima ni hen ron thleng se ka du voina hian ka du bera chu lal Yesu Krista hi lala ipom lo ani pon nakin huna leitin rengin lal ani na hi kan la puang tho dona chuwang chon hun tha hun lom om in ei la hian lal ani thu puang la inuna lal atan lal Yesu Krista hi pom mai ro inuna khan lal ber adua lal ber ti ro lal Yesu Krista hi lal Yesu aya lal inuna khana omange hei kan nu bula ka soi chu rong bola kan fe chu don de po hian keima ain lal Yesu Krista manga izokla keipon nang ma ain lal Yesu Krista hi ka manga ya kan nu na hian lal Yesu lal ber turani lal Yesu hi an dal turani lo ti hi ka soi fo thit pathian khong aina wangin kan upui pon a se thiam khop mai chun nun achu kan thlen ngam hi anga ing ka ria lal Yesu Krista lal na dal tu aro rel na dal tu adu zong kan ti na tur dal tu a piang hi chu hoi sen taka kan do ngam kan kal san ngam kan pai ngam hi anga ni
helal Isu Krista hilalani engkim chunga thu nei tu ani inuna khan lalber ong ro se kan tharau chan nam na thu a po lalber ani chuwan chon lal Isu Krista lal ani na hi lopom mai ro lal ani a ming zong zong a ming chung nung ber pe ka chu he Isu kan soi a hi ani adot le chuan mamo chan na ani mi hring pen khovela mamo tam tak kan nei ele in sil le fen trisel na tra chen na in le lo te kan mamo ril ru dam na kan mamo tharau dam na kan mamo chung ang zong zong kan mamo om na chu lal Isu Krista chu hian ani khovel ho sak na hian tharau nun dam na akeng tel mi lo nia khovel re theina point tharau nun dam na akeng tel lo ril ru dam na akeng tel chong lo chu wang chuan kan mamo zong zong om na chu lal Isu Krista hi ania mamo chan na om chun na chu lal Isu Krista hi ani nun hlim idu em nun thamon idu em nun nom idu em lal Isu Krista hi neila I mamo zong zong chu ta chun oma lal Isu Krista hi mamo chan na ania nun hlim na po ani Johana zia ka chong kan mu a in lom chu tu manan chu sak lawang chu ati khata lom ati kha mi hring nun hlim na ani chu chu lal Isu Krista nei tu le ring tu te na an nei tu ra ta na aron soi ani chu chu kan mamo lom hlim na chu hlim na dik chu lal Isu Krista a chu om mi in lal Isu Krista anei lo chun hlim na tak a thleng theilo kan mamo zong zong hrisel na tha kan ti te po lal Isu a ve ko om chu mi ni wang chon lal Isu Krista hi kan mamo chan na ani atop bera chuan Polan kalalpa Isu Krista siya na ro puibi ka wanghian engkim chana ka ruata chung zong zong chu nom ne lika ka ngai ti inaron se ti sathila tirko pola kha in ngat du se chon a hun lai khan tun ang lai khovela chon se dan zong zong zir zo ve kania doctorate double doctorate degree ne ani ang rong sarkar khan atlatlum tok ti ri na chu leader ruat thei ani dan lama thiam nin aron pian tarsa khuaron piang ania apa kha tarsa khua ziak tu ro puite zinga chierle mi ho saton to ani an hun lai kha chuti ang jong khovel thila chunti sathila in ngat du sela chon in nga na tur ro puile tuk athiam na ale an nei sum le pa ya po mi chung chuang kan ti te zinga mi ani nima sela lal Isu Krista ni na te fia taka chiang taka an riat china chuan chung khovel thil ro pui na zong zong chu nom ne leka ka nga ya chung zong zong chu Krista awangin ka chanta ani ti in asoi lal Isu Krista I riat na hi apoimo eng angin nge lal Isu Krista I lo riat ve a eng ang tiatin nge lal Isu Krista hi I lo da ve khovela in hai vur du ni setir ko pola kha keini mizoram khovela million kan ti te hen a in hai vur thei zo kang miro pui ani zo kang nima se chu ti chung chuan Krista hriat na ro pui big awangin chan na a khovel thil zong zong chu anga I veka chunga wang chong khovel thil te akal san athi don dar kara athil nei kha chu korfual le savun le kha karpa ina ada chu zong achu ro khom tura nei ani nima sela kha savun le kha te kha alovan poimo em voina nun kan nei na tu le Christian nun kan zo dik na tura ta na min zirtir tu poimo tak savun le kha ani tak pathian thu alo ji ho kha ni tak voina hian lal Isu Krista ni na te hi hetia shel liam mai lovin atakin kan nuna hian iseng lutila lal ani nang hian pomang u fapa ani nang hian pomang u chandam tu ani nang hian pomang u mamo chan na ani nang hian pomang u chuta chon engkim hi afam kim don khovel thil te hi kalsan ngamila lal Isu Krista hriat na ro pui bi ka wangin khovel thil te hi kalsanang u heng lal Isu Krista ni na te hi kantan veka lalpan min pe kani chuwang chuan lal Isu Krista ne na hian I intulut zelang u lalpan na thuk an zawai tan mal min som sak theu ro se amen